Kador bar shnong lapangap, kabalalong menta kasngi kalakin tujur ya kishnong kiba marjan, bakinya telilang kaway bad banyami padba, lada kadang don kanu ke jing penwit jing penthut na kalyang kikarbi nang ni sakmat, kamtam ha ki jakarep ki jakar yang ki jongki. Nalor kata, kador bar shnong kalakhang persya ru, ha kabaya day bat kalet kawan hapdeng ki penar bat ki karbi, kamtam ya kitu ki bale ya ki kam khayi pateng. Kania ka jing simrai, kalawan long ru hadian bakas nong lapangap ha kakat pratrik menta ubanay, kalamat ya ka jing jia bas ngusi na ka jing wantur jong upat bhur karbi, ki bala phut dusman ya ki tenrai dieng, bala ay da katanat basin development na du ubanay jiliw bala deb, na ka benta ban penjerngam biang ya ki saudong sakun ki lum ki wa ki bala selen. La ban penken mau ban ningkong kinong karbi, kilawan jenrat ya kini kidieng day ha ubanay naitung, bat kani kadai kasien kabaar, ha kajaka kabalatip kum, lumo perdet pentor, kabahap ha kajing sumar sukher kasnong lapangan. Maria yo jing tip halor kate kajing tmus niu jong ki karbi, kumba sispa angut kinong song snong kalapangap, kilalet her beran sya kate kajaka, banyada ya kite kidieng tenrai. Henry ha kani ka jing persyang jong kinong song snong lapangap banyada ya ki tenrai dieng na ki karbi, kala penlong ya ki bakin ngat penban ha ka jing sya thermau ha kinong karbi. Henry kalong ka badan bok namar syam ladon satya ki ba mensau. Ha kani kapuar kalami kathma katien ka bajur hapadeng kinong karbi bat kinong lapangap, Henry lala no bantem no ya kani ka jingjia na ka jingdon ki pulit na baro arliang ki jinla. Hadian kani ka jingania kabalani khamslam lala ban penne kat kum balong menta tat hadu bala penbeda ki board district ka West Karbi anglong bat West Jainti Hills ya kabana kalyang kasnong lapangap kaladeb ban ujor na du ubanay naitung baladeb.